na besi ye susu nti empire no now to the NPP in some year cost ni omo internal elections ye nyina no Mr. Amo aka asem bi na im say Mr. Amo enche na ono mu nyina na tun sadidi Asante kasa amo say kon nakra na nti say bombo jijesu free so na se be ka che say na asie wo honi a ya na ni na chi Akoma FM but 87.9 the leadership of the party should know better. If you say no, why are they na edwa kujina baby? Na still no adwene ye say saa na mani nyina na emfa ho eno na obekoso aya. Ahwe a obekwa na afi wakujina point bi a point of no return. He said they turn slaves ye omko ya. Yeah, afi obia over 100 years later. Na afi amanfo obechire be ba na afi why history. And that is what the NPP is trying to do. Because share divisions in party obi nka say the old can tintin na twan say me no ya adwen but at the end of the day ye a e wo say e kan hu bom me pa so te dem che na say akunya ne e kopre koye no o say ye mfa kwakumra me so me say ye mfa ya omra ya wie kwaku na anya kwakunya ye no e wo say ye kan ye hu bom na ye goal ye pese ye bu man no ye bu ni yie na bu na ye bu no me fan hye mutirim say kwaku na air time no ana ya na air time ndi say me kwaku manya me ma ya wundi bi me fa so what dey me chana ntokwa no de ko nyina me na na asem bi ne bia me de ehye me kutuku mu a me de bombra wo so ko to se nkofo mi lu ko a me mi so mo sa de no mo bi so mo sa na anu na ye den enti na chema ntumi be start obubu di na nka foko de wo ko bo de din wo afijak sechere east de wo de ko ye de wo ahokra de ne Asante achim ho no ko bubu side na me bi za se afoko de wo ko bo ni din wo ho se wa ye de what you say enti anano no eye den na the moment a wo ye nipa ho na woni ada anano na sem no ebe hye wutiri mu no emboa wo man kunimdie ana pepere yo ana asumdwie mada because de bia no bibi hye wutiri mu se obi aye obibi na wo se wutua nipa ne ka eno na mo lose seats no in 2024 because from 2020 ni ba no we kwakwa we wo hye free hand bae we ye be yina free so sachema we ye man nkobi ni aya ni akoshe ngofo bi achi ni atwetwe scam ebi no mo ani aye na ye beto aba no be wie na gesa mpampara esa mpampara ni nuane ampara ni ye US nchen nti ono so tra wodin ni eyi nchen a enne de afrafanto iba ya afrafanto 2 a waduru UP omo se ye anye hwe no mo de abetena fie sisi omo ha no ma ye se bibi di base omo tibi nye hwe o 38 Akoma FM so ka 38 87.9 Kumasi na wo 38 no 41 na mo de 38 o se free 38 na ko 41 say ye 38 o say ye 41 o enru 50 no na e free ho no no mutira anye ya e be ko 31 na e ko because adano na sem no e da ho hye nipa na bitirim enti say constituency ne e ko e ana menti me ho ase aba de junction aba ye kan ye nyenwie obi akoto court de aba say me enye no afa chie no akodi declare obi na ewie parago obi ho din na wo pese wo ye chichimu na je say on trefo the moment I obey ho a obey ne sa no na wo gu party no kakra ade no so no beto ye o mpanyimfo bi na suso mu senka ne gugugugu ni saa anka ni bia anka ne nka nwurowura mu ama friends professor Dubu ahin mamu nyina ma metimi menya position ene because nka best yes nka yeto ye na akofo mu nyaaye no ke no ane say say na na me pre no na wo be ye de wo mbio but say John omu those leaders are omo fight ya from 92 eba ya omo betim be winning power even omo awu mpo no omo ma etimi abenya adidie wo NPP nim when they came to power this is wo ne me kona wo yimi afri mu a ya bi a man for tete omo ho na e kono do you think say sebe Iraland ne ma ebeba ba so ma ba be gina NPP nim bi o ama Zamwa
wɔsɛ sɛ menka wie wɔn sɛ hwɛ kai kyɛ sɛ wɔn mma nti sɛ woyɛ atena wɔn ama besi a edu baabi mo bɛbɛ fie o efie bɛɛ mu efie ni ebubu ni efie na ɔmo bubu ni na wɔn